Pemirsa kayangan jagat luhur Natar Sari Apuan Baturiti Tabanan nami mekudang-kudang dreste sane unik. Tios menderbe tradisi ngunya sane kelaksanayang tigang warsa apisan lunge ke Jabekute selami abulan pitung dina nyangre Pujawali Ageng. Pura puniki taler genah nunas Pasupati tapakan Ratu Gede, sungsungan umat Hindu sawetara wewidangan ring Bali. Sekadi susunan Ratu Gede sane melingkih ring pura Natarsari Desa Adat Cepaka Kediri Tabanan ring tanggal kalidasa Oktober nunas ia sekerti Pasupati ring KJL Natarsari Apuan ring pemargin nyane tapakan Ratu Gede Kalinggiang ring Pertiwi metatakan tikeh selantur nyane pemangku gede KJL Natarsari jero mangku Ketut Mastrum sareng para pemangku sanelianan ngastawa majang hyang Dewata Nawasanga miwah Sangyang Siwa Pasupati sane melinggih ring KJL Natarsari nunas Pangrastiti tur Waranugraha Pasupati ring tapakan Ratu Gede Cepake. Pemargin nyane kekawitin kalah wengi sadurung tapakan Ratu Gede muali kalinggihang ring Bali pengaruman kadulurin antuk meababan ajebos wali sesolahan kelanturang antuk mepelaban utawi meganjaran. Pemangku pura panti sane taler pinake prasayang ida ring pura pucak sandi pura linggih pajenengan pengenter pemargi KJL Natarsari miwah pengayah ngenteran pemargin upakara. Jero mangku wayan sarwa maosang upacara Pasupati maunteng antuk penyucian saha nguripang taksu pralingga pewayangan betara mawinan wusan maapon maodak magentos kampuh ngentosin busana miwah sanelianan sapisana nunas taksu majang ide Sangyang Pasupati sane melinggih ring KJL Natarsari Apuan pinake pura genah nunas ya sekerti Pasupati sesunan barong turangde. Sadurung nunas Pasupati kadulurin antuk paruman antuk melik bagang indik pakilitan sesunan Ratu Gede Cepake sareng sesunan KJL Natarsari Apuan. Masti kayang pakilitan inucap anut saking babaos para panglingsir sanes sampun ketami sane kaunggahang dados uger-uger lan dreste ring makekali pura inucap mangdani side Raja Klestariang. Asa punika taler Pujawali Ageng ring KJL Natarsari Apuan kemargiang nyabran warsa apisan inggih punika nemonin rahina canis cara kliwon wuku klurut Pujawali Ageng ngerauhin sawetara 6 dasa tapakan barong sungsungan umat saking 5 kabupaten inggih punika Tabanan Badung Gianyar Bangli miwah Jembrana Subrata Nguningayang.